Baik benemonekat alaki kita ikutin di acara mapululi nekaf kanal YouTube ya kabe uap meto ay malakit at onen amo isteno mutuku kay meki lasi-lasi alekot henati haimonim lei maota anbi pahpinan lei henike pules neo kanam. Amin. Babi menekat alaki nuan lei hai maitina ko sunuan wasiat kekal nuan enoi inakan an mo ekit natuin neno anan Yesus neo mepu alekot Efesus nu ela mese talante ela boes ay malakit at kiso ela boes funhit lei wisteno es an mo ekit natuin neno anan Yesus neo mepu alekot le afi wisteno naloitanani wisteno anlumi henati hit atmoni at bi lasinane pabenu menekat alaki nelafu ansos nosfeu in an malinan fin mes in malinat lenane ka lobfa natuin nosofeu lenane nat pisu in feto antuti homsos noso nane ambime ausos noso i ambi pasa tuaf le anso noso i kanoloefe nisna konane noso i jemsa an manihen fin in feto an fenek kalau hemsos amtin noso am kiso leklekofe nekalamun amsos babe manekat alaki mafefa ne Paulus na veab toslani abit kuan Efesus henati sinahin sinmonin on ate-ate Yesus Kristus hitafnekan monita buat tok amo isteno at pi insonaf natuin lasi i amo isteno ansoy na puitan git na kosanat intuan nanete in anmone andi usif Yesus in kanan inna feup hitmonik henati onto mabeti hitmo ay usneno inlumin an mipahpinan lei mahit atebes kalau hit tesnam sop hit of at now mat munitabua tok in andi insonaf amasat lasi anjali alanatuin in manekan maka natuin fa hitmo et alekot baby no manekat alaki esnanete tuah mese-mese na pinimenuan hean pake intena in molok ma inbein henaton amo isnano in lumin an binenok nutu fake nutu hit kata pesi fa hitmonik an bilumit mansian ay lumit pahpinan natuin usneno nanono hitmonik nik ins manak nino ay malakit at be nai hetakain hitmonik na kotani futus papinan maat na tatuin lalan honis lenem nako nenotunan amin ay malakit at onen ama isteno ang feka hinef alekot nektenap alekot hehaim biti lasi-lasi alekot lahimo emani an bihaimunim an bipahapinan lei amin baby menekat alaki nekam nikan hem like subscribe mambatin wani ni ambiansin nanetela sinane hitok taton lasik nino anbi hitmonik amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.